Ntshungu lowu hlundzukeke swinene hi nkarhi wa xitereke wu hise muako wa Maspala exidoropanini xa Nasfield. Endzhakunyana ko hisa Maspala va tlhele va onha tihofisi ta va xisivela ndzilo. Lori ya Maspala na yona yi hisiwile. Mawela u vula leswaku nhundzu leyi yi hisiweke i ya nkoka swinene hi vukorhokeri bya yona endhawini leyi. Naswona u vula leswaku swi ta teka mamiliyoni ya tirhandi ku aka tindhawu leti hi vuntshwa. Quite disturbing to see people destroying infrastructure meant to make sure that they get services, infrastructure that makes their life easier. So when they are protesting for genuine issues like water, we do not expect the very same people to destroy other infrastructure that must make sure that they get the services of water, because the infrastructure of the building that was destroyed, that is a building where the township or location near Nasfield and other surrounding areas, they pay their services. Hambileswi xiyimo xa hatikaka exidoropanini xa Nasfield, migingiriko ya vaaki yi tlhelele eka ntolovelo. Mabindzu ya pfuriwile na kona maphorisa va veke tihlo eka xiyimo. It was difficult. I sell sweets in the street to support my family. I'm happy that the situation is calm. People were not coming here to buy from us. They were not moving, so the business had stalled. Loko swa ha te tani, Maspala wu vula leswaku milandzu yo hlayanyana mayelana na ku onha nhundzu no hisa muako yi pfuriwile.